Kapibosian dongo sebab om tabi pibabasan to binay ko ngawi. Tadaw minggu no po di baino nga tadaw minggu ko sizam tadaw buhan ko iso dubongo ibu dubongo padam dubo. I kinapodsuan di Tuhan. Di untuk kinapomodsuan di John, di Sido i Jordan, numan itama itanak ko ginawan daw. I Jesus miyempay di Espiritu tabitua, dumagawit do kohingasan om pibabasan do sa biyawi tinaw.
Ingan di Tama, Om di Tanak, Om di Spiritu Tabitua. Amen. I gracia di Tuhan Yesus Kristus datakaw, Om iko kinabahan kiningan, Om iko pisan di Spiritu Tabitua, miyampay no Diyosu sa biyabi. Tapi na iko ngabi, in kalamasan datakaw datadabay no, kinapodsuan di Tuhan, Papondom nag-iigrasya inatay manatakaw kinapodsuan datakaw sandi. Nadi kanopo pasadyaw ginapa datakaw. Sumuang iti kalamasan miyampay konsikan nagi miyampay do oin baguvan takaw da i komitmen datakaw i kinapodsuan datakaw. Kano mga kundadoso ngabi datakaw kapapatunda na di datakaw sandi da mamalamay di katapatan tahom lati tabitua. Mga kunso, day di kiningan tabakas, day Diyosu oy tapinay ngabi. Don pamidoso sa koso, id pamusaban ngabi ko, amid bos ngabi ko, idunu inayman ko, idunu iaw ko na ngasan domimang. Maza dohasa ko, maza dohasa ko, maza dohasa ko tagaso koso. Itinapogi, makinsianzo di Mary, iobitwa pointi hambus hahangay, sabiabi sab sang tingabi, Diyosu tapinay ngabi, do sumampayang montok dago, day di Tuhan kiningan datakaw. Kikosena na dadi datakaw ikiningan tabakas, mamohiyang adoso ngabi datakaw, magawit datakaw day kaposizon sa lajul. Tuhan ko siyanay no, Tuhan ko siyanay no, Kristus ko siyanay no, Kristus ko siyanay no, Tuhan ko siyanay no, Tuhan ko siyanay no, Kobantugan doy di kinoy ngan idita ka vaskoso. Om di bahasan loy tuhun ngabitang ngabasi, Om ingin
Tuhan kinoingan Raja poin surga oi kinoingan Tamat Tuhan Yesus Kristus anak tertoison Tuhan kinoingan domba Sumambayang Oy kiningan tabakas ko zo poim pasi selajul I ontok napodsu I Kristus I bawang Jordan Omdo ontok suminondot I Spiritu doi disido Paingi matuk kozo do pinapabal disido do I tanak paginaban no Panakno do tanak ngabino Maza do kagampisan ohodi koin bagu do baik om di spiritu tabitua. Tamay monada do kapapon sikaw kozo de diaw. Maza di Tuhan Jesus Kristus sa tanakno. Imama masi amamolinta miyampay diaw. Idi kapisan di spiritu tabitua. Kinaingan montok sohihinay aiso kapupuson. Amen. Pembacaan manta di Profeta Isaiah. Insan samadai ituhun ku ngawi, insan samadai jiho kadi kiningan Yesu demobos. Bobos di ginavo di Jerusalem, o memoho di sido do timpu, do katoinaan do sido napupusan no, do doso do sido nasogitan no. Do notay mo, no? Do sido man tadi hongon di Tuhan, o induvo pipiko, o ukum montok so viavi hasa do sido. Iso ho humad, beton daw di kotogisan tungungut, o iso lahan montok di Tuhan.
Penodo do iso talun-alun tagazo tutuhid, montok di kinengan toko, dumapas di kotogisan. Patumbazay o patitikid suok do ohitan, patitikid nuhu takawas, nuhu tosibo do pasiboon, patumbazay o patitikid piang do dumadi do gana. Ibuntod nuhu ngavi, ada di do suok. Dadi kabuntugan ni Tuhan, paintahangon may sovya vitinau tuhun kokito may di tu kabang ni Tuhan nakabos no. Ugad tumakad dahil nuhu takavas talanggo oy magagawit abal tondos dahil di Zion. Gizak niyampay oho topod oy magagawit abal tondos dahil di Jerusalem. Gizak niyampay ay sokosi, mobos di kakadazan tangonini di Juda, daiti iti kinengan di Yesu. Daiti Tuhan nikot niyampay kuasa, hongon daw popohusuk, do sawyavi konunu, do sido. Ihogo do kahantazan daw niyampay di sido, vava ngavi daw, savyavi kuma idumbangan di sido. Niaga isido do minta tamong kambing biri-biri do papakan di panon daw. Monimung di tananak ngavi kambing biri-biri id hongon ngavi daw. Memuntut dioho do id kangkab daw. Papatunod do id undongon dioho di tanah ngavi kambing biri-biri. Ibos di Tuhan. Ozo Tuhan, oy kaduduvoku, oy Tuhan kinaingan, sangkono di ninamaan no. Oy Tuhan kinaingan, sangkono di ninamaan no, nabasanan idon ladya, kabuntugan, nohopot id tanavaw, miaga do id basan tanaw, vahadonu itavan ngavi, miaga do iso husap. Id savat di asam ngavi, vahonu i pagigizonu, dodizonu i gavun ngavi, do kulita kuda nu, mamanaw ko do di pahapa ngavi, di tongus, do di zonu itongus do i magagawit abal ngavi no, tapoy mubuntak i supu no ngavi. Sangkono di ginumu da kalaja no ngavi, oy Tuhan, id kabahan do no todo no ngavi i tanan no pono do pinuwavangan no ngavi, do no idat pahimbavog oiva. Miampay do suang ngavi di do au miho untobon, panunu ngavi penpasi tagazo tonini. Sa viavi iti do mintong day diaw, do menak di ho retakanon dari timpu na tantu. Menak ko di timungon di ho di. Vahadonu o pahadnu kanu si ho do kevisaon di ho. Onu gumuhi isunduvanu matai iziho. Gumuhi day di siyohuk i mantad nombo iziho dominikot. Paugadonu i sunduvanu, avangun iziho. Invaguvanu i saibaw di tanah.
Pambasan, manta disuat di Sancti Paul, day di Titus. No kaintahang no o grasya di kinaingan, nakapakabasa di do ada di ikapanomposisan, montok do toinsanan tinaw, nakapangyai do man toko na po, nga mamasada do savyavi iaw kapagovit doy di kinaingan, savyavi ihisab do toko idon pamagunan, mositi do umipop toko sondi, mamamasi do pagigison tavasi, onok di kinaingan do doyti id pamagunan di tibabay no, do namot do toko do mandat id kahansanan di balakat imikot may, miyampay di koy buhasan, do kabontugan di kinaingan tindama, manonobus do toko Christus Jesus. Huminubok isiroson di montok do toko, moy do kapapahapas do toko do mantat sa viavi kalatan, do kapambakas do tuhun ngavi, do moy do adadi no di don daw son di koso, ay so no di do angkap subay, nga mimang no po di tavasi. Ontok pointahango, ikobosyan kaginavan di kinaingan, imamasi montok da tuhun nga vinopo, nga akon ko sabap do minitong isido, do tombono po okoy man do toko tangabasi, inay man dati do toko sondi, ay so do sabap di do subay, nga sa sabap no do kobinsyanan di sido sondi, do minanampasi do toko isido, maza divay kapamohidangan, do kohodion vagu, maza do mengin vagu do toko, miampay di spiritu tobitwa, iotohod kozo isido, do pinapatunggu doy do toko, maza di Jesus Kristus, mamamasi do toko. Niman di sido iti moy da apatut, do kotopot toko, maza di grasya daw, do dumadi do tungkusan ngavi, ihumangad do tumungkus, do kaposizon selajul. Ibos di Tuhan. Potson kawi di sido, miampai di spiritu tobi tuang tapun. Haleluya, haleluya, haleluya. I Tuhan miampai di Yesu. Poin tahangon na di John do dumbangan di ho sa viavi do podsuon ku Yesu do baik ngakiba do songuhun i masomikot songuhun i abakas po ko izo. Auzo i kasudong do mangusad do kagos do kasut daw. Podsuon ko may di sido di spiritu tabitua tapoy. Dadi kavi na po do na podsu ituhun ngabi. Di mamaso i Jesus suminambayang di na podsu na di isido. Ivang na o surga sundot no do di isido i spiritu tabitua.
do noinan miaga do tombohog asang. Ko ngau no oho mantad surga do iziaw no i tanaku i koginavan. Iziaw no i kanangan ko. Iabal tabasi di Tuhan. Asana Yau Tuhan Yesus Kristus. Tapi naik kong abi. Isay dia sudeti i koiho teko ondom o kinapodsuan dia su. Koiho teko koiho kau nangku teko ondom nangku dia su i tadau do kinapodsuan dia su. Atau mazanzo tapi naik kong abi kibadi au ondom da toko tapot ko au. Dadi tapi naik kong abi koiho dati i mohoing da toko teko i menanggung da toko i ngabi kombination da toko. Mungkin i kantakan teko untuk di kinapodsuan da toko. Kiba dati nantakan i ondom da toko, i ondom di mohoing da toko, ondom di menananggung ngabi da toko. Miga kozo da pati teko kiba dati di kinahasan untuk di kinapodsuan da toko sandi. Tetapi tapi naik kong ngabi tumbazan so nagi nung onini toko po isa toko dati ikamazon do star artist sebab intangan toko tuhun tumpuan toko da tuhun songyan i tadaw do kapodsuan da toko. Katapi nung agaza toko unless teko agaza toko i kapodsuan da toko koiho toko dati katapi nung ikakal toko po do baby teko tanak toko po ay so dati idea da toko ingkuwa kinapodsuan da toko di katapi tapi naik kong abi abasi pas pa iti isay i au koiho i kinapodsuan Yesu abasi intangan mahik i sijil teko certificate kinapodsuan teko waton toko imohoing toko menanggung da toko isay teko sengyan i tadaw do kinapodsuan da toko. Abasi da ondamon toko sebab tikid taon lamazon toko i tadaw do kinapodsuan da toko. Dadi to pinay kong ngabi itadaw bay no i kahimpupusan do tadaw kalamazan do Christmas do toko kinapodsuan di Tuhan tadaw bay no abiton toko tay angatan toko do liturgy do toko tadaw bay no mongiho mintutun di Jesus i nohodi montok do toko i nalamay toko di pipio minggu nakatahib. Tadi i pembahasan teka i abal tabasi talabay no. Duvo point teko message i ano da toko do talabay no po nga paingko i pionitan ni Jesus uma da tuhon ngabi daw nagi i pionitan di Jesus kuma di tama di sido kiningan. Tadi tapi naik kong abi kamazon i kinapodsuan di kiningan iso bago kaintahangan epiphany montok na toko montok i kalamazan do toko tanaw bay no nagi
Gumuhit ako dahil pambasan di tino. Tapi na ko ngabi. May kadino boss ko di tino. Ikalamasan da tadabay na. Kinapodsuan di Jesus. Kinapodsuan di Tuhan. Papondom da takaw. Ipionitan di Jesus. Miyampay da tuhon ngabi di sida. Nagi. Ikiningan. Itama di sida. Ipambasan, tayo ibos sa tanabay na. Magangat na ako, da kapaintutunan di Jesus. Tayo isay i Jesus. Identity di Jesus. Sanguhon di manampuan na kiningan. Servant of God. Nagi, sanguhon tanak. May kadinong ako abal tabasi di tino. Izyaw no, itanak ko. Iko ginabahan ko. Izyaw no, ikanangan ko. Nadito pa na ko ngabi, kinapodsuan di Tuhan. Papondam nagi, ikinapodsuan na toko sandi. Mega di Jesus sandi da napodso. Isa toko nga napodso, atumbazan so da walaw po na toko koyho, paing ko ilahan katapi tumazan so da kagumuan da takaw da nakakinam da dumadi da mananggong wali kamalazo kinapodsuan da takaw paing ko kinapodsuan di Jesus sandi i-identity daw koy hatakaw kinapodsuan da takaw nagi i-identity da takaw da atutunan. Podsuan ko isiyaw, teka, nung nakakinam takaw da mananggong, nakakita takaw, ingko ilahan. June, podsuan ko isiyaw, idngan di tama, di tanak, di spiritu tabitwa. Dadi mga di Jesus, spiritu tabitwa, suminandot, pumadis sida. Iso takaw, napodso takaw, miyampay, takaw di spiritu tabitwa. Natay mo takaw is spiritu tabitwa. Nadadi takaw da tanak da kiningan. Dadi ipambasan takaw i-boss da kiningan tanawbay no. Intangay takaw tapinay ko ngabi. Mantad po di 25 hari bulan. Kinahodion di Jesus tanawbay no. Kinapod suwan di sido. Nung intangan to ko, ipambasan ko iso di tino. Mega dinongaw to ko minggo kaduva do Advent. Iso ahaw humad. Patong dao idi ko tagisan tangungot. Iso lahan montok di Tuhan. Panodo do iso talunalon tagaso tatuhid montok di kiningan do toko. Iso ako pasadiaan do toko sandi montok di Jesus kinasusuban di sida gisambay no kinapodsuan di sida kapasadiaan di sida da kapanampuanan di sida nga montok na takaw sangyan ohodi i Jesus o susu i Jesus natay mo takaw o kapasizon na kababago minanak i Jesus da kapasizon na kababago montok na da kampunan na doso ngabi da takaw. Napodso takaw, miyampay da spiritu tabitwa. Kapanaw, tay ka sharing takaw, kapanampuanan di Jesus nagi. Montok na takaw, sangyan apodso da takaw. Priest, tay ka father, profeta, nagiladya. Taho office itoy otay mo na takaw. Papanaon na takaw. Kapanampuanan nagi na takaw. Tapinay ko ngabi. Dadi, ipambasan ko dubo. Maza na daw kabinsyanan di Jesus. Maza na kabinsyanan di kiningan. Espiritu tabitwa, ipinatak kumanda takaw. Imanak daw kapanamposizan umada takaw. Inoongaw takaw, tapinay ko ngabi.
Okon ko sabab do minintong isido do tombonopo. Okay man to do takaw tanga basi. Sa sabab no do kabinsyanan isido sandi do menampasi do takaw maza di baik kapamahidangan do pohadian kababago. O maza do menginbago do takaw miampai di spiritu tabitua. Jadi mungkin kibada tidak penguatan do takaw. No kuwa tu menaimo i Jesus do kapodsuan. Sedangkan kiningan isido kapodsuan na nga muntok no do kampunan do dosa nagi i pertobatan. Tapi i Jesus sangho na kiningan perlu nang ku isido do podsuan. No kuwa tu minanay mo i Jesus do kinapodsuan di sido. Sabab no do mimang isido do miyampay do takaw. Iso mantad do takaw mamong i human nature do takaw. Tadi kamazon tapi nay ko ngabi i Jesus minanay mo do kinapodsuan sumuang doid kapasuzon do takaw. Jadi walaupun Aisyah ada dosa di sido, i kabinsianan di sido, do memang miampai do takaw. Tadi tapi nak ngabi, so bang takaw nagi ikinapodsuan di Jesus at adabay no. Kiba daw piagahan, mega kozo do isa o pasangan do matod. Tay ko sanguhon father do atabis nagi sanguhon religious kusay tay tondo sangyan do kahabos i janji diho iti no ngabi i kamazon do extension i kinapodsuan tay ko calling ngabi do takaw walaupun no mega din boss ko ditin auto ko kay ho pain ko takaw na podso tay ko walaupun ay sa pangalaman takaw di onini takaw po nga isa o kapamahavan montok na takaw montok do isa commitment do papanaon do takaw day kapasuson do takaw nadi ta pinay ko ngabi tanobay no ikinapodsuan di kiningan popondom nagi da takaw ikinapodsuan da takaw sandi isa a commitment montok da takaw mimang nung kiba commitment na po nga kiba da dandi da takaw sa mono mimang kiba da ikamazon da risiko nga i spiritu tabidwa tamay mo miyampay da takaw inatay mo da takaw maza no do kinapodsuan do takaw. Tadi subab apongon na di palamazan na tadaw Christmas katapi akon ko kamazon ko na po nga Christmas na po nga tadaw. Ano'y kamazon na Christmas tadaw sabab Emmanuel God is with us kiningan miyampay do takaw. Nadi kano no? Ano no po id kalajaan na takaw, id kapanampuanan na takaw na tikid tadaw. Ahapon takaw is spirit tabitwa na miyampay na takaw. Tamay mo na da, isila da manantudok na takaw. Habi na koza di kapanampuanan na takaw i kalajaan na takaw na tikid tadaw. Kanaw tayo mo i Jesus, isa okay tahangan na takaw, da id tadaw bay na kinapodsuan di sido. Epiphany di sido, mazano di Eucharistia tabitwa diti. Mingkakatoko,
Kanono invaguvay toko ikatumbasan da toko. Tumbasan so idiso kiningan itama tabakas menonodo do tapan om tana do sabyabi konunu okito om au okito. Tumbasan so idiso Tuhan Jesus Kristus itanak tantaison nanak di kiningan nanak di tama do paguho sa biyabi umul kiningan mantad kiningan tanabaw mantad tanabaw kiningan tetepot mantad kiningan tetepot nanak okon ko tinodo sompimyon si miyampay di tama masa disido sa biyabi do natodo montok datokaw tuhun ngabi montok kapamasisan datokaw suminondot sido mantad surga maza di spiritu tabitwa nadadi tuhun doi di hahangay Mary nadadi do tuhun. Montok sabab datokaw do nakapapak id salib do idsibo di Pontius Pilate noong doso isido do patason nohobong tuminungag bago dok ditadaw kumataho id katanudan miyampay di buk do tangabitwa ninsabat isido do id surga pinoikaw do idi abananan di tama mikot may bago misido id kabuntugan na mambisala di sangimpasi nangapatay pamalintan daw ay samay kapupusan tumbasan so idi spiritu tabitwa ituhan i mananak do kapupusan imusu mantad di tama di tanak imiyampay di tama di tanak do sambaon bontugon may nakabos maza di profeta ngabi tumbasan so idiso Ecclesia tabitwa Katolik Apostolik mga kunso do iso kapodsuan montok di kapohiyangan do doso ngabi mandadandad so di katungagan di nangapatay di kaposisyon di pamagunan domikot. Amen. Obing ginabo obinsenan itama datakaw. Tadabay no, kanono sumambayang miyaga di Kristus do ohi takaw na do sumasi di kaginaban kabinsenan di sino. Sisimban po datakaw nga Oy Tuhan sa kadunga si kayno do papatihambos di kaladyano. Oy Tuhan, sa kadunga si kayno do papatihambos di kaladyano. It katabangan do toko di tama to bitwa do toko do kalalad no da do manta damin ubang Ecclesia kakadasan ngavi do toko ikapadulianan datoko di Don Christian. Kanono sumambayang do idi Tuhan. Oy Tuhan, sa kadunga si kayno do papatihambos di kaladyano. Dodoy ho si koyno da do inopo kinoposwan dagay nga iso kinantakan to bitwa imonu dagay do mamasada do kasingatan, do gumampot, di ko ginavan, potindugo di Kristus. Kanono sumambayang do idi Tuhan. Oy Tuhan, sa kadunga si kayno do papatihambos di kaladyano. Do mantad di lahan dagay, do papabagi di abal tavasi, do kohintan di Kristus. Koy hono dadi tuhun ngavi kitolwo, ikabasatan ngavi, iongwa suhungunan, itongo masikin,
Iaw nga vinonwan do kasibatan doming singiho di. Kanono sumambayang do idi Tuhan. Oy Tuhan, sa panuwag sa kaina, dapat hambus di kalajaan. Dotoy mo no da dumohoy ngavi isusu do idioho do papabagi di pason pibabasan di Kristus do iditanak ngavi dioho di nongopodsu. Kanono sumambayang do idi Tuhan. Oy Tuhan, sa panuwag sa kaina, dapat hambus di kalajaan. Do umompit si koy no da di tinoboy di Kristus, do ontok popohambus si koy di pokinsianan nga vidagay, do iditama, hobi no kozo di pokinsianan nga vi, isongin hosok do id kinavo dagay. Kanono sumambayang do idi Tuhan. Oy Tuhan, sa panuwag sa kaina, dapat hambus di kalajaan. Sumambayang toko montok dioho isumakit miampay toluo COVID kapadom sisam domazad sakaday dodakutul ngavi nos ngavi paganakan kinaubangan ngavi dioho do ovid noda do it kobosyan do dumapus ititimpu do kosusan. Kanono sumambayang do idi Tuhan. Oy Tuhan, sa panuwag sa kaina, dapat hambus di kalajaan. Kanono mikot ay di Sancti Maria tina dotoko mokyanu desido do manampung dotoko puma di tanak desido i Tuhan dotoko Jesus Kristus miampay sumambayang. Ave Maria, no ponu kada gracia, miampay diaw ikinaingan, obitwa kadaitanga do salvia vitondu, omobitwa ituva di tinanu Jesus. Sancti Maria tina di kinaingan, pokinsianay sikoy tutuhun ngabi momi bidoso, do babay no omatokjam nakapatason sa Amen. Oy Amang, noihan no di dagay, do nasusi kay diaw do papatazad di abal tabasi di kapamalintan no. Pakano si kay no do bahay no, do id takanan do kabakasan, do moy do katabang si kay no di do id kaladya di tanak no, do manay na di hizab no. Kinuan sa iti, maza di Jesus Kristus, Tuhan sa. Amen. Oy tanak Jesus, tokitwa, tumasi koyo ibiyaw. Iyagari aku minago, dotunin dari sikoy. Isyaw Jesus, Raja sa Dobay
Rajaza Domai no om selajuno Nakatai sikoi oi Jesus Om ngabigino monza Jesus iko pinabas koso Patakot nagay kamasyan Isiano Jesus Rajaza Domay nom selajuno Isiano Jesus Rajaza Domay nom selajuno Azo ko na Tuhan kiningan da sabi abi binangon, tumasa na kobosyano, nakotoy mo si koy di loti takon sa diyaw. Tuva di tanah om keladya dohongon ngabi da tinaw tuhon, dumadimay iti montok dagay di loti do koposizon. Azaw ko na Tuhan kiningan do sabi abi binangon, tumazan ako basyano nakotay mo si koy dihing anggur takon sa diyaw. Tuva di kubas anggur om kaladya dahongon ngabi di tinaw tuhon, dumadimay iti di tinumon do kosundubanan sa. Imang sambayang ay tapinay ngabi, dakahubukan ko am Diyaso ngabi. At tayo mo na dali di kiningan, itama tabakas. Ay mo na da, Tuhan, kabukan, ay Tuhan. Monta kapasyan, natakaw, o kapasyan, sa biyabi eklesia, kapituada. Tayo mo, oy Tuhan, itak ngabi no bitsa, do mamantang di kaintahangan di tanak paginaban, no. Moy do i kahubukan di ang atumbasan no abahyo na daday di kapahubukan do sido i humisab id kabinsyanan daw da mamahyong mangido di dosong abi di pamagkunan imamamasi o mamalinta montok so hihinay ayso kapupuson. Amen. Ituhan miyampay Diyaso. Amen ang pari sinuban. Wain sabato o ginabo ngabi Diyaso. Idoy di Tuhan. Kano manak do kapunang katahuadan ngabi dadi Tuhan kiningan datokaw. Katunod otuhid no iti. Totoo tapot do katunod otuhid iti kalajasa kapamasisansa. Tamoy mo inabono po manak tiyaw do kapunang katahuadan ngabi. Oy Tuhan, tama tabitwa kiningan tabakas ko sa ayso kapupuson. Tuid di baig ngabi di Jordan, pinaintahang no miyampay tanda ngabi koy mazan ngabi o kapodsuan kababago. Moy do maza di oho i minikot mantad surga, mikot si Canada do tumbasan idbos no magigison paingamong dagay. O maza di kinasandatan di spiritu di kagahon do tumbuhog asang katutun si Canada do i Kristus supuno noman miyampay di tumaw do konsikan pinugad do magabit di abal tabasi kumaday di tangas sampit. Pamingkano miyampay di kuasa ngabi da surga
Sumamba sikay diaw, tamoy mo da itana, idumbangan do kolajaan no, miyampay aiso kapupuson mga zaw sikay. Oto tapat abitwa ka oy Tuhan, itobud da sabyabi kabituhan, itinapogi, da disono da abitwa, ititak ngabi, sumambayang sikoy, mazada papasandot, di spiritu no day ditingabi, miyaga bohobow umato. Moy da adadida, itingabi da montok legay, ditinan, omsa di Tuhan Jesus Kristus sa. Untuk ditimpu dan iman patabusa isido nasaga ko sa da suminuang dahil kon da sandaw. Minaganwi sida da lauti minanak da kapanong katahuadan ngabi. Minangakip di pinapatak di makiki ngabi daw mos bos. Onuo iti sabyabiko pangakan na diti. Tu itino itinan ko ipatakon may montok di Yesu. Idlahan megadi untuk pongo imakan mins sedap. Nano di sida isasaba na minsan po da minanak daw kapodang katahuadan ngabi. Pinatak di sida di makiki iya ngabi daw mos bos. Onuo iti sabyabiko ang panginom naman taditi. Tuwiti na isasabahan di sako isa di batos kababago aiso kapupuson ipatunguan may montok di Yesu o montok tagumo. Montok di kapohyangan dadaw sa ngabi. May na iti daid kandaman dago. Ikatapatan tahom lati da katumbasan. Itinapogi, do masus kay mamalamay di kaandaman di kinapatasan kinatungagan daw. Patakon sa diyaw oy Tuhan, iloti do kapasusan mi sasaban do kapamasusan. Manak do kapanong katahuadan ngabi, do nagitan sa kay diyaw, do kapadan de do bangano o manampuan de diyaw. Ahudo ko so isikoy do sumambayang, do magi de tinanom sa di Kristus, timong skinedaded iso masa di espiritu tabitua. Andamo ay Tuhan i-eklesiano pahintongkop id patotongkop di pamagunan. Amabito na sa sido di kapanuan datahuod sa kaday.
Song bian miampai Francis Pope dagay John Bishop dagay Savia di Fado ngabi. Onda mo nagi itapinay ngabi dagay inongokodop idi kahansanan di katungagan. Savia inapatay id kosyanan no. Tay mo na isiho din inabaw da boss no. Kosyanay dagay Savia sumambayang sikoy. Kamiampay di hahangay tabitwa Mary. Tinadi kiningan Sancti Joseph, Sabado Sido, miampay di apostol tong bitwa, Savia Sancti, inok papon si ko diawid po o ompus di umulan ngabi. Ano si kinada di kapasyan, do dumadi do sampi tumungpus ngabi di kapasizon sa lajul, o mga so, o mambantog diaw, masa di tanakno, Jesus Christus. Maza disido, miampay disido, idisido, o ikiningan tama tabakas, idi kapisan di spiritu tabitwa. Savia kabontugan kapantangan nga diyaw no, montok so hihinaid, ay so kapupuson. Amen. Dadi panudi mamamasi naug, maza na kapangyaan pa yung kiningan, katama sikoy damabos. Pagkabasa sikay ay Tuhan, sumambayang sikay damantan poti tikid talat. Katahuad no, damanak da pibabasan ita daw nga bidagay. Dumasa di sa kaday da kasyanan no, pangabas ka na dato moy mo damantad doso. Pain tampasi mantad sa biyabi kasusan ginabo. Dumasa sikay, poingandad di kahansanan nabituhan, di kay katan di mamamasisa. Jesus Christus. Kuasa kabontugan po, ngadiaw na pabainom sa hihinay. Ay Tuhan Jesus Kristus, iminobos di apostol nga bino. Pibabasan timponon ko Diyasu, pibabasan ko takon ko Diyasu. Ada intong de dosong api dagay, nga di katumbasan di eklesia no, katahuad no, damanak, da sida da pibabasan, pisan, katanudan miyampay hisab no. Imamamas siya mamalinta montok sa hihinaid ay so kapupusan. Amen. Ipibabasan di Tuhan miyampay di Yesu. Miyampay di Sudukan. Kana magitatak di tanda do pibabasan. Osia
Intangai i dompa di kiningan, intangai sido i mangidu di dosong ngawi di pemegunan. Obi tuano i sontop oho de dimakan min susodop di domba. Oi Tuhan, au semi padang da patut kada semesta tapo. Abosan ako ibos. Ngasan mai kedua de bobo. Itinanom sari Kristus, gobi tetokau de keposison selajul.
ina di Maria. Ino'y ngani no susu, kokon komina. Kano sumamba toko, Kano sumamba toko, Kano sumamba toko datu panza. Dia Tuhan sumamba sikoi, no susu tadau diki, dia oleh Jesus sobon Tuhan. Gloria in excelsis Deo. kano sumamba toko, Kano sumamba toko, Kano sumamba toko datu hansa. Kano tuno abana, kun si kau kau ngawi, hongoy no kay Bethlehem. Kita ngayon no susu, Raja do malaikat. kano sumamba toko, Kano sumamba toko, Kano sumamba toko datu hansa. Yomoy ponobus kagay, Ino'y nganom tuon, oy ngizon ipit na ni Maria. Ino'y nganin no susu, kokon gobinan. kano sumamba toko, Kano sumamba toko, Kano sumamba toko datu hansa.
badagai doraja. Oi dubi ilami, asanu poi surga. Zina dan budokanu, dadogina bosa. Ano sumambayang nakakan miyampay dititak nga bitabitwa ahudok ko sa isikoy da makinsian do kasyanano oy Tuhan do ohi ko so do paing kinongo da ditanak tontoison na anak no tanak nga bino na da isikoy da idngan id katapatan mazari Kristus Tuhan sa Amen. Tabinay ngawi, kano po mikaw do namot, tu kiba po pipio kapoyhan do panamazangan pahumuson ko. Aiso do misa dongo subab potitikit tadaw, onto ko hopadom iso, gisom hopadom tohu buhan diti, tadaw ko dubo gisom tadaw kapat, minggu diti dumonto, tu kiwa do pitimbungakan fa do ngawi id bundu Tuhan Retreat Center. Aiso nogi misa dongo subab tadaw ko onom ko hopadom himo tadaw buhan ko iso diti. Seminar kapamahaban dumadi do Fado Diocese. Kanjul iti ontok ko dubong opadom iso gisom ko dubong opadom tohu buhan diti. Doiho id bundu Tuhan Retreat Center. Form Kampazatan, anu mantad upis Mission St. Michael Pinampang. Montok kapoyhan, gontop do mampazat tinopo nga tohu ngopod tuhun mantad Diocese Kota Kinabalu. Pengembalian kotak Children Helping Children. Kapoyhan diti montok sa Viavi Zone Itsibo do Paroke Pinampang. Do papaguhi dihok kaban Children Helping Children. Paguhui do hapadom himo tadaw buhan ko iso diti. Kuma do Upis Mission. Kapoligistahan do tumindapaw misa. Kabasa do bion diozu it website Paroke. Drive-thru communion. Kanjul iho miaga tomoy mo, poti tikit tadaw minggu, manta jam kahapadam dubo do nga daw, gisom kahapadam dubo, tahungopod minit tahip do nga daw. Kapayhan sumusut, ko tulan kalaja pinatantu, toy ko SOP, do umampazat do misa. Ino susumambayang ngawi, ino sungkitan do nagonop, miaga do kaintahangan do may sejatra diho, o pakabasaon do umampazat, it kotompuanan ngawi do panambazangan. Dazanak ikiumul hapadam dubo taon, itsibo, pakabasaon do umampazat, nga mositino do nagonop do sungkit, ingo dubo mohoyng sanganak diho. Kapoligistahan sikul minggu, PMG, IKK, IKD, dubong aibu, dubong apadam dubo. Kanjul diho untuk ko sizam, tadaw bayno iti, ko hapadam onom do buhan diti, dumunto. O diho id hintun PPC, timpu na po nga mantad jam ko sizam dongo subab, gisom jam ko iso donga daw. Fi kabalay montok susumikul na po nga RM hopadam himo. Ino
susumikul kababagu, ipokyunwon domenak dahin, sijil kinasusubon, toiko IC, sijil kinapemosukan, di Tati Wilna. Tomemono, do tumanut ko do kotolan, pinatantu toiko SOP. Untuk kepoihan susubay, o kito diosu it website paroke. Katuhadan, ano sabya bimingkakat, magiampot sembayang do sinod. Mingkakat sikoy idumbangan no, oy spiritu tabitua, tumimong miso idngano, isyaw no ikano, manantudok negay, do disono o ginabasa do hamin no, iya o sikoy ilahan, dimositi ugadon sa, tudokay sikoy do kumusa di, mukang sikoy umidoso, kada sikoy pahugoso do on tingaw, kada pahugoso boswanan, gawit dagay do itlahan di aw katunod, toy pihi sandi, mga hong do kay mansa, idpisan dagay, magyum sikoy diyaw, moy do kanul sikoy mamanaw, santanudan, pakasan, doy kaposisan sa lajol, aw kansaw, mantad lahan katapatan, ano i patunod. Sa biabiti, kinuan sa diyaw, imaso maladya, sa biabit tampat, timpo, idipisan di tama, di tanak, hihinay, aiso kapupuson. Amen. Ituhan miyampai Yesu. Miyampai di sunubano. Ami balakat ikiningan tabakas koso itama. Ami tanak. Om di spiritu tapitual sumondat na daday Yesu. Om tumimpon miyampai Yesu sohi hinay. Amen. Ugadno om pabalono iyabal tabasi di Tuhan. Katahuadan day di kinoingan. Di mana na gusto
son tokoh selaju Jai ho i Bethlehem Dana susu